Hadin ke jingsha ayar tma ka Israel dagi spatli ki misal bat ki drone hanin gamit jong ka sisa jan ha ki sipai jong kari Iran. Henry ke pelala pat ban penlip ya kini ki misal hajrong suin da ka jingrap ro kari Amerika bat ki pat kiri ke pakershan ya ka Israel. Ki bitar lep u presiden kari Rusia u Vladimir Putin da ka berngam kela ya kari Amerika namar ke jingdon kti jong ka ban yarap ya kari Israel. U Vladimir Putin ulah maham ya kari Amerika bakam day setia banyadon ketilang hakan ke jingele hapdeng kari Iran bat ke Israel. Ladau Joe Biden u kershan ya kari Israel mangirungin omsong kelikti man syupik kai hendringin le ye persya ya ki berngam u Putin. Kajing peteng kajing ile bat perjimut ha ki babun kiri ha Middle East ki babun ki kuslai ya kajing wan no katma ba kabalai ha keleng ka pertai. Kuman syupan kan mau katma daga Israel kalakikan sanpok haga step jongka neutrik urisau arjar alpulai haga baki erang jongka Hamas nakari Palestine kila akhir tma kendet ya ka Israel daga ba penyap dusman ya kiri upajba kilong kemi kisamla kentai bat shenrang ki heb baret haga jingilek menjongki haki benta kaput bat ka Palestine bat naduk kane haduk menta ka Israel kalahir kaput dak tma persya ikne ki erang ha Gaza haduk ba kanong ba Gaza kala kum kanong ba bangi utam. Badai namar ka jingjat basyarkai ka Gaza la pelong e kiwe pat ki knuhun leno bat kiri ki pakershan ya dari Palestine bat ki Hamas kiale baniat makela ya ka Israel.